ای وفای وصله الوفای وصله جانان خمز و نازا من نهاد یا تو قلب عاشقانی گل نگارا من نهاد مامد قیدا درد و داخان خم کسارا من نهاد سبه نابت و شوه دنگ منارا من نهاد درد و داخم بی قرارم بی بهارم بی چمن بی حبیبم بی طبیبم هم خریبم بی وطن شبه یعقوب عشقا یوسفی گل پیرهن مونس درد و خمانم ساکن بیت الحزن طار و مارم انتظارم شه سوارا من نهاد پرتواشم عجمال من دسوج الدم بدم اشتیاق زلف و خالم تکرم دریای خم دام بر پیچا فراق وصل قد ناکت کرم ما مدد کاره مبت انا فتحنا صبح دم ورن صوتم آتش دل شهریارا من نهاد شبه مستانم وکو دیوان از دیوان نسر باد نوشم پرخروشم بیهشم در بدر حسرت و هجرین کسر محبوب و خرین بالنظر بالفراق للطلاق بسکونم تا سهر خو لب نوشین با عزیزم دل نگارا من نهاد مجلسا بساز و حی حی من نوت ناچمایه به دفع و به چنگ و به نی من نوت ناچمایه بزمیا به یار باتی من نوت ناچمایه به فراخت یار باتی اشفقادا من نهاد بناو خدای رحمان و رحیم حمد و شکر و پسندان به کاملتی رب العالمین رب صلات و سلاف لسر مزن مقاصد خدا محمد مصطفى به تماشوان عزیز بینرین بقیمت دما و بخیر به دیساد برنامه سرنامه ام پیشبریوانه دکات دریه دل خو وکن ام دخوازن دیوان خو دبن عاصمان دل و دینن ام دخوازن دستگر و گشت خو بکن لسر عرض جیهان و کردستان بله ایرو دیسا انشاءالله امل سر هلبستا ملای باتی باخون میوان مهنه همان چپمه که محمد دویو نویسکار لیکولنر و بخیر هاتن سر چعوا هاتنه نه بخیر ده بسر چا صاحبه خدا شو راضی به جوی راضی به انشاءالله که محمد باران بخیر هاتن سر چعوا هاتنه که عیسی جیرو میوان میا بخیر هاتن سر چعوا هاتنه بله ام ناخوازن زیده دم در باز بکن براستی که محمد اون خودت ناز کردن تلویزیون آمد بر برنامه و برای جهبون
بلد سرنامه ده اون یکم ده بین میوانه ما کرتاسی هم تخوازم خواه بدن نازکن کرم بکنه ناظمه بتركي محمد تويو فقط بكرمانجي الشاه كي جي بي في هي خلق جوار من محمد شاه ولا ناستك از جا ارغني يعني قضاء ديار بكر ارغني وجي جند ديوانا بالتنقاسي جي بارشي كي جي جند ديوانا انا وجي بيقول جي جعفرانم اصلي مجوي دري كرتاسي سرچاوا خود جورازي سرچاوا خصوصا جي اون بكار حج وعمره مجول دارن بله انذار توریزم سیاحت آجنتاسی از غیر رسمی مدیری ویمه و به ایش حج و عمره راجع ام علاقه دارن. بله سرچاوا. خودش راضی. که کیف حمد من خوازم دست پیوکن. هل بستا ملای باتی گوتی مقول لسر قبر پیغمبر علیه الصلاة والسلام خواندیه لور بعشق يعني هاتيا هر كاندن جدليوينا هلو رابع ما بري دس بيكربو حتى جي كيما ذكربو لقور زانبونا خوا قدرو تشتيقو تيجما هاتبو اجا جي قوم لي ما نمت خواسن ام بدومينن ام جوا دس بيكم بشر ان شاء الله من وقرن كيف حمد بله ام برين بين زلفين خدان قاب قوسين لسر چاوين من نعلن لسر چاوين ما نعلم بتا اي داعية سرور توي داعي حبيب الله فراق صوت ام والله كرم كن سي خيسك ما خواندن تدي زلف ده شعر مي كرمانجي دا جبر زيادة در باستبن و يعني برت بيت استعمال كرن و بين قوسين كدفيجن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتی كنت شال قارشي سكنت خوازه تدي حبا حسكرنا دلي خو خو هندا كريه خود حسكرنا ويدا هندا كريه تخوازه يدي وي حسكرنا دلي خو ب وصفي وي دها بيتر بيش تابه يا معنوياته خدها بيش بيتر كور بوه و هتابه خو لرسول الله صلى الله عليه وسلم كريه قارشي ويسكنيه خو ده حضور ويدا الزن كريه مرو كارف وره بيجي ماموسا يعني السيدة ملاي باتي عشق اخواني همبري پیغمبر خدا بوصفي هونان ديه بله يعني بوصفي خو هونان ديه بله ووصفي چقا گوتيه او قاس اشقاوي كوربيه شعراوي ده بليد و وقتی که چقا معرف تدي بزني این ده طبیعتا انسان ده هيا وقتی که معرف چقاس حسکری که خو معرف ده تشتکی چقا معرف وصفی در خبش او حسکرنا ویزیده ده یا جی تشتکو تدی معرف جی حسکریه معرف حسکرنا خدایی معرف دلی خدایی که يعني معرف دوی حسکرنا خدا چقا حقلیه معرف وصفی در خبش تو وصفی در خبش تدنیری تدویجی يعني او تشتکو اجی حسدکم اویشت او قاس تشتي خوشك هنا او قاس فاطمي هنا او قاس مزنه كي مجي حسكريه يعني لايقي حسكرنيه اجبو لايقي حسكرنيه درخه او لايق بونا حسكر لايق بونا ويا وحسكرنيه درخه بيش ذاتا لباوي سقنتيكي تنيه وقتكو انيه زمان فناكو جدرو دوري خرا فناكو تدي انا جمره دبيجه دبي اويكم من حب خدایی که حس کردن خدایی که انسان کی به شکلیه یعنی از حقلی مکم مش بیا حس کریه تدی عنبره بین زلفین تدی زلف کدویژن بریه مروا ناف بریه مروا جا او عنبره کدور ده هشیم بویه تدی بنزت میشی بلکی گلیت که بلکی عنبرت که و د انسان دا د روی انسان دا د سرچاوی انسان دا انجی کو قیمته تدی نو بین پوزیوی انیاویه خو تعالی جو وقتی کو ویجا ام اوان انسان کو کبرید کن اوان انسان کو خو عجباندنه و انسانیتی خو بیا لقارشی خدا عجزیتی خو جبیر کرنه بلکی اوان انسان کو تدی لقارشي خدا دعوة إلهية كن خوي تعالى دوي أمي بپرچيمي وان بگرن ومي پوزي وان بعرده و كاش بكن يعني كبرو
غرور انسان دناوا پوزو آنیه دا یعنی پوزی خود تدی انسانه که به کبر و ام کرمانجی جراد ویژن پوزی بلنده یعنی به کبره به غروره خواهد تعالی جی وقتی دوی از جذاب کم از پوزی به ارده را کاش کم به پرچیمی بگیرم سیدا جی کد ورده بحثا حسکروخ خود که و دوی توی گلا دناوا آنیا مدا نوا زلفین دا کتهاتی جی اند دروی خدا جی اند قیمت جی اند بقیمت ددوی دده عسکری خو و دوی دا تکه گل و گل که ببین تدی قبض قوسین چوینا دیسا اسرا و میراج بست که چوینا بباخ خدا بست که و بوی صفاتی ویجی چقاس يعني حق تكيك ومرفجي حسبك شقاس مروي مزن بك ديسا حقك ومرو مزن بك چونكي خداوي مزن كريه خداوي بريه باخو خداوي الفدايكي خداوي جهانديوي مقامي ام شقاس وي مزن بك صفاتي وي درخم بيش ديسا ام حقلينه وان وصفي بشكل درخه بيش تخوازه كو بيجي گوتنا خو شعر خو بلکه حس کرنا خو به درخه پیش یا ده حقلی بونا خو درخه پیش یا جی کلام خو به خوش بکنه اصلا کلام خو ده عالی که ده جی کلام خو به وصف رسول الله صلی الله علیه و سلم دخوازه خوش بکنه ابوی شکلی یعنی معنویت کی بوی هوای کتیه کی و مره فرق دکه جی کو دی عبادت خوش لذت استندیه یعنی تدی جار جار نمره يعني إنسان بشرة عقل مرف زوب مرف نكره بينه آراكي توب بك يعني مرف لسر تشتكي نكره برزده گوی خوب ده یوغناش میشه به ده عبادت ده جار جانا مرف زیده که خود ده لذت جه ده سینه مرف فرق دیگه که چه لذت کی ده مرف تدید لمیجه ده جی جار جانا وقتی که تو تام خود دی لذت جد السني تعمل جد السني تدنيري كود عبادتي ده تعمل كي مزن هي اما هر زمان مرم نكره بوي شكلي بمينه مثلا حضرت عمر كو تي با رسول الله صلى الله عليه وسلم دفي يا رسول الله اش خود ترسمكو از منافق فم چما اشته الباتما از بهواكي ما السر يعني حالكي ما واز شمال خو از وي حالي هنداتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم دفي اگر كو هم شنا مال خوشون وی حالی کن البامنن و سروی حالی بونا و ملائکت عاشق لبرچ هوا لدنیای بوارا مسافه بکره یعنی او نممکنه ذاتا فقط او جنة ترسه يعني كو حالك كو تبغى بعالي منافقية ده جنينة يعني إنسان نكره لسر حالك بمينة أما سيدة دفردا وي حالي قفالتها أو حالي كنت دي يكي فنا حضرت عمر شيء حضوره وي ومعنوياته وخوشكيه د قلب خدا هيس كريه او جيشيه حضوره وي مرب وصل زندك بلكي ويديتيه جي بلكي برا محبت كريه بلكي جوابا خوش يستند يا من نزانه چونكي معنى د معنوياته دا انسان كو د پیش دا چونه انسان كامل حقيقتا پرتشتك مرب هيس ناكه دكن يعني خدا در باس بونه دنیای در باس بونه و بر به نقطه کمالات چونه انسان آوا وی چاقی رسول الله صلی الله علیه و سلم را حالی حضرت عمر کتیه بلکی کتیه که یعنی خوش و دنیای دور حس کریه و به معنویت کی وسجی یاس کریه القلب من تاثیر که آنا تدی او قصال یاس کریه تاثیر وی آنا ام تخوین قلب مت که مرد و خوازی که اف وقتی که به شعر یاس کر حالی کو اوته و مروش کلا قایبیه يعني هيسا كي وسد ما مستم راستي دوي السروي مرسلا جو السر حضرت عمر خدا جرازي به ودا جوي علي مرود نره گوتي مروف انسان تي تنه نبينه حتىش مروف به مروف به حواله قنجره به اهل جماعت عربه وان راب رونيج بوغوتي او حاله گوتي لطيف وخوش وخوشك ومروف بالي كمالات دبه مرو هرتم دوی حاله ده جبرو هنا تي چونه جامعه مزگفته مهمه يعني ميجا مزگفته وميجا ماله چقه مرو بکنه که تعاملنا نابوك او جو سنه تدي زمان انا دا مكتب زيده لسر جنج مال لسر نسلمانو مكتب اتكيوي پر زيده يعني هلا تدي انسان كدشن
زانینگاهی daha beter tehlike jwana betirin ew bihevravin. Mesela di insanê ku hay ji dînê xwe diyaneta xwe hevin bihevravin di do ya sê men'a hebdû ji tiştînê xweda jê neraziye men'a hebdû jê bikin evê. Wext hev muhafaza bikin. Aj bu wî jî pir zêde mihîm e ku meriv bihevrave. Dora hev ve û meriv heqiyê ji hevra bêje belkî meriv jî pirê tiştê ku Xwedê Teala jê acise û şeytan jî meriv berwan tişta dikişîne meriv jî pir tiştê wisa xwe muhafaza bikin. Mamoste rastî dema stranê jî hatî belê ez naxwazim berî gotinê bidim û herim stranê li ser Qab û Qewseyn li ser neqaba herdû zülfeyn û li ser tê nalê te li ser çavê me kerem bikin û nêçi bêjin kerem bikin. Aslında derece mezin قوسق مرو لحياة پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده نهره لپشتی zorluk hatı vücudu. Peygamber aleyhissalatü vesselam beriya ku Xuday Teala bir derxevan mertebe juri u bilind hinek imtihan ara derbastı be. Sala nübüvvetine dehayi u Peygamber aleyhissalatü vesselam duhav hem mahbubi ve habibi u hem jî و آلیکاری بی یک حضرت خدیجه و یک جی آپوی ابی طالب هر دو جوی سالی وفات کن یک گوتن دجی دا و کمل پیغمبر راست یک جی چپی و که هر دو مل پیغمبر جی بشکی لپشتی ویا مشرک مکه زیده جسارت گرتن پر بسر پیغمبر علیه السلام و اصحابی واتن ادی لمکه دعوه کلید بو پیغمبر علیه السلام نکرد دعوه خود ببرنا جی یک انسان کیراش رابو چاره د کرد دید گو از هرم طایفه لوی داره اقربای من هنه بلکی از وی دعوی لوی داره بوان بدم قبول کرن و وانا جمره به پشتوان از وی دعوی الهی لنا و انسانا بلا بکم انسانا جوی جهالت و ظلمات خلاص بکم به وی اومده او زید کره حارسه چون سکورتاسی دگرم چون طایف جره که کنجنن 8 کیلومتره یعنی درن لوی داره 10 روزا مال بمال دگرن تبلیغ دین اسلام دکن فقط وان انسانانا تو یک به باوری ناینن سیحو برا پیشتهاتی طایفینن رادمن جبوک حقارت پیغمبر علیه السلام بکه ایک دبیجه که تو پیغمبر خدایی سه از پرده کعبه بدزم و بقلشینم یعنی و گوتن جدنا عربه دا گوتن کی پر عیبی یعنی ایدن دبیجه ما جدو شهیره جمزن دو شهیره پیغمبری یکی درانات هات جتیم کی وقت راحت یعنی اساسیاجی دبی ولا تو نه لایق خبردانی کو تو پیغمبر بی از آن اکثر تبکم و ضرر بیون بلغه پدر باستک aslında کو تو افتراج الخوبی ki zaten تو ne لایق خبردانی Peygamber Aleyhisselam rica etti. Dibeci hiç olmazsa ve meselece müşrik-i Mekke ramevece. Çünkü ku haber bir müşrik-i Mekke zedetir bir ser Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da var. Wana dve em ve çeyeci bitanak wala ma ulaqşan ve ma haberdar müşrik-i Mekke'yiz. Hatta bir viyaj qima xunayna rüya daha yansıda edi umda Peygamber Aleyhisselam da qada ku derkevere wana çok sana çapulji. İnsanı ku dinav toplumda hatını dervekirin. İnsanı ku toplumda wan kabul nekirin. Sefih, eku din, eku şarapxor. Yani ketip binling. Yani van insanana kortej kusal Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çedikil peşya Peygamber Aleyhisselam 2 kilometre unif. 2 kilometre unif derece kortejle peşya Peygamber çedikil. O Peygamber Aleyhisselam vakti derdi ki veri biddara u bitkevira u bihassana u vesaire vesaire بسر پیغمبر داتن هر طرفی دا حقارت و لیدان حتی دبی خوینا مبارک رجا پیلا داوی تجکر yani بسر هرکی زیده کره حارسه وک پروانه دوره را دیگره فقط چاره نینه yani زفت ناکه اوجی پربرینا دستینه پیغمبر علیه السلام جانش طاقت داد که و دیکه و ارده لارده جی ناخوازن دخوازن لپیاوی ظلمه لبکنز daha زده زوق درم بملی دیگران و رادکن پیا جارج ظلمه خود دوام دکن بفي حالي 2 كيلومتر ونيف بكاتن وراون پیغمبر عليه السلام خودجينه نزيك رازه عتبه وشيبه رازه عتبه وشيبه الويدري هنا زار عتبه وشيبه تفيكو دجمن پیغمبر خدارنجي تن رقاته باريكي كولخو عداس دشينن دبيجه هر محمد بريور دي وانا برزولم ليكر گوشيك تريان بيدنه پیغمبر عليه السلام تنن بسيا تبخكي
وجرى قوشي كتير وقت هذا شنو پیغمبر عليه السلام دست بخوارنا تريد كده بسم الله الرحمن الرحيم عدست حيرة ده نافا مشركي مكة وحوالي ده نافا الرحمن الرحيم رابوبو صادق جاد يقول بسمك اللهم في قيد وقتها وكتكر دست بتشكي ذكر قلتن جبر في قاس قلبي واجه الرحمة تجي محروم ما أبون يعني الرحمن الرحيم جبير كربون عدست حيرة دبي فاقوتن الفيديو واري تون تفياش كورزاني پیغمبر علیه السلام دوست پیغمبر خدا به مدعیین کردن. دبی تشکری دبی اجی جالی نینوام. دبی تج مملکت ابراهیم یونس کره متاعی. تو یونس کره متاعی کره ناستی کی. دبی ویاج پیغمبر کی ابراهیمن بو. و چقدر عداس هم دستوری پیغمبر علیه السلام ماشته که. ته ایمانه يعني كلمة شهادة تينه طبعا مسألة درجة حاصل كلام خدي تعالى دوحو ملائكة شين الدبيت تدخوازي ساز دوحو تشيال سر طائفة بينما پیغمبر عليه السلام جرى ورحمة وشفقة ويدارت كيف هو لي دبي جازنا خازم بلشيز ذريته و إنسان مسلمان دار بكيف پیغمبر عليه السلام له دار الدعاء كبر أجقلي جدي كده نافا دعاء ده جرب على مرد يا ربي أيار تجمنا خيدان دي بي وانت تشتتن سرمه از جبر و غمه ناخن فقط تقاسكم الدس دجمنه بانصاف برندي رحيم الرحمن يعني بقيدي اجق لك خدي تعالى لبشتي في ازيتي الدعوه هديات ده پیغمبر عليه السلام ياك كولا عداس ايماناني وجبوي پیغمبر انسان کی ایمان با انیانا جوراج دنیا توقعشتر بو هدیات دنیاجی معراجه اما دو سه روز پیرا خدي تعالى اراده كم معراجه دبجي كيوساك وجبرائيل نكان هره بقرانا روايتي پیغمبر عليه الصلاه والسلام دخوازه بلا في خصوله خود در بخير حضور رب العالمين دو وانجي درنا خو قصنا قيمته ده پیغمبر حالبي حضرت موسى لتورسينا وقت شو حضور رب العالمين تفيكو ند شو معراجي بلا في خود در دخست شو حضور رب العالمين او قص نزيك رب العالمين دو القران الكريم ايات تبيجي قص قاب قوسين نزيك وزاتن شعرجي ده الشعر خذا باص قاب قوسين دك يعني القاب قوسين هنك مفاسير دبيجي وقت دوحه وقوتي كيفانين كيفانكم يروبيتير دافجه هنك عالم جي دبيجي وقت ما بين الضحى بريه انسان نزيك رب العالمين بو ولو دار التحيات انين للسرات خدا سلام له پیغمبر کر ملائکه سلام له پیغمبر کر هدیه مزن نماز مرا فرض بو و آمن الرسول آیت داویا سوره بقره پیغمبر علیه الصلاة والسلام را نازل بون پیغمبر علیه السلام دزورت قدسه کو ایراد بننگ یهودی دایی يعني إسراء يريشا مشى مكة حتى وقدسية ومعراج ذاتا بلمبونا بالحفظ أسمانا وشين داي بله هون كيف كنا قلت نبدأ كي عيسى بلا قجمار سترانا كي جبهه هاي وضعي كدراني لمهات يا مهات درد كلها عوري فايزي خزم خبر دا لسرسر شاي تشيا سيباني خلاتي تشيا دوري تمام ملول بنا داي واي 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 دليل دايك دراني أزيد شملات خلقي هردم بور قلان قلو سوسنو نيرقز وان تبلهبوني واخ أزيد هات ملاتي باب كالا هردم زنستان باو باقر سرق شم هي واخل من لو كانوا واي 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 دليل ضايق دراني أزيد شملات خلقي بعيد بسرسال بدعوة بتشبق كيف شاينة أزيد هذا ولاد الشيخ سعيد بشير خير تبنقى بسيف عظامي بسيف شنبي قالوا الشاب قرينا يرو دبار خوينا أيوة خاي دليل ضايق رب لي سبيه
أزيد شبلات خلقي ولات خلقي مقومي جفات جباب كالادا ما زنو بشكو مريو زندية وتمام بالبنيا واي واخي أزيد آدم ولاد سعيد نرسي بجر باقر بحبس زندان سرقنا ضايق المربني بجناز بهندابنا واي ما خي لا داعي أزيد شملات خلقي لكوشكو قصري وانت مامي بجام وبمرمرين قالوا بسر حفظابنا واي واخي لا زيد هذا ولاد خالد بن جبري لما لا عمرو بشار وسيدو قند فالانا دري بهنجري وخشمير تمام رزينه لهي واخل مني ازبال خدمي ديواري وان تمام خرابنا واي دليل ضايق دران درسوج مقوت مقرياخ لا يرو ملو البيت مقري ملو بنا أوان مرشد خشمير نمرنا يكو دريا خذ ذا شيد بنا واخي لبل حيفا منال تحيفي لا حيفا مناتي حيفي رو قليم فريوان قالو خكرو كورو لا الكرنة التعاقلنا قرنا بسبب وانشرام فساد أوروبا لقي سروكي دين فروش وقل خاين بنهيبي واي دور أمي بدستي هبودني بقرندر كمن قاسي بانيا ببيجن ولاتو قلو خش واخي أخذ روشات بجامي ومدرسة خملان دي تاج سري تزيرنا قلو نجل وفرات لو رأس عودة تبرش خاينة لسرتدانية شرو كشتنو حبس زندان سرقون شوات هيبي واي واخي واي واخي دليل هي وضايق دراني أزيد كتم بدياري دير سمو قال يزيلا سرق زبستاني المداين وبرفابك واي واخي اللي سر قندوش يا قميني طوفان وبمبانا عاقد باريني وانت يا فروك واي واخي براكلا خذي بكل بكب مالا مزني حكمتها يا كميني نوت صالة تبالا خبذ دين وشريعة مهد ما شيخ عالم متمام دال قاندن أو بير بنايرو دور خدانا أفان جهان بشوك داي واي واخي ليلي ضايق دران مخبر دامو آمد بوتا لا ولا جامي مدرسة متمام ويران هيبي تبالا خبذ السردي ورا دانينا تيري كندو قل أسارتي دنق حقوق واي دليل ضايق هاي وقدراني ليل وعشير ما بيش تاخذ انا مزوبوتام يا يروديش لفراته نبالا خبذني كتنقري درب ولاتي خريب لا يروج خراه كوكا واي ما خاي جخرا يرو بلابنا الاذن المرسيني لا ولا البورصه الاسطنبولي تبالا خبذ يرو ولاد بيش قالوا السارتش
تدبي قيسر تشكير كبرائر رشادنا چنگك نوكا ما خاي داني نقلنا وأقلنا زيجبر صون بخم لقلو بصون دا قسمي حتى نأمي بشتا خبنا قرآن وسنتي أبيا شمرانا پر هندكا نبزنا هي بچوكا ما خاي دقلي دايك تركو كردا راب المهبرا بكنشيني اخ لتشوك خبخيني قالو بوري خبكشيني بيناني بابوكا اندس بافيج داوا الشيخ سعيد وعاطف خوجه لنا ياري خذ بين صد حزار ولعنة تنكا ما خاي بهبر خبات دعاء بكم بلكي ربي عالمي دي سأجمر بشنس الحديني أيوبي فاتحي قدسي تاريخ زير سور جمر برات ينكا ما خاي لتعم أبراتي ودمي أمي خوم شعب شنين لبيقلي شام بغداي قدس اسطنبول وآمد سرحدي أمي ببيجن قلي خشكو برا شافي وروحني با خدا مراد ومقصدي الليل مجنو قنيلو سي أحمد خجيج بريسري لايرو الجزيرة بوتا دعوة ديلانا لا دايك درالي إلى ورئيرو فقيه تيرا لما لجزري شي أحمد خالي المدرسة صور نشتنا للشعر درسي خذ بيشين لما مي أنا شابك بوتا قريدا يزاوي بيشن دوت ما مأزيني بكا ما خي دراب الأمي بدستي هبودني بقرين در كبن غازي بانيا ببيج ولاتو قروخش ولاتا ما خاي ليلو روشات خملان دي تاجا سري تزيرنا قلو ديجنا وفراتا أزيت بك مسحودة تبرش خاينة لسرت دانيا لا كشتنو حبس زندان وسرقلو شوات هيبي ما خاي خاي سعد خوش مالي آبا خديش براسي ان شاء الله كي عيسى دايب برهف كي محمد زكي نويسان يعني اما ذكرينا وري بابا يعني ديروكي وحتى يرو كردستان چهبه گش خصيو هندره توب كريا بله الهف توب كري الهف جوان ديه بله كي عيسى مقيده مخوني بو استراتيجي قدان چند دقيقه ما كي حسين كي حسين بله تمام زیدن ما یبراسی هم خوازیم به البته هم قدنی نیرو چخواد ورد سیدا ملای باتی مگو دی بحث کاب قوسین يعني سر معجزة إسراء ومعراج سكنه و ما مصطفى محمد جو پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام خاصية شكاله خصولا خدينه خدا قدي تبله ورا بله سيداد بچن ملای باتی نعلت لسر شعب ما لسر سرما تو حبيب الله بفراغته بچوناته بجدور كتنا بته دل ما برج هاتي براشتن بلكي سيدا جالي كي دوركتنا تي قوتي بدن بماده دوركتي جوينا دل سوزه و يعني دليوي شوته بليرو مختمرو الجيانا خود نري الجيهان والحياة نري براستي ام معنوية پیغمبر خدا دورن جو علیه وجی بلکی بهتر دلمت شوته ما مستس خوازم دی سبوره دست بکنم از گوتنی بدم کرم گویدره تشکیهات بیرامه zaten insanı ko diroka insaniyet pariki je haberdar be qadru qimeta peygamber aleyhissalatu vesselam libadili permezine yani je peygamber aleyhissalatu vesselam ne bana acaba iro toplumda çe hali da zaten pariki wanje durketin o toplum keti çe hali de klaba ke İsa da jime bun şahit medit
جبر ve qası gerçekten dileme ser peygamber zaf dışavut yani evet iro sünnete idinameden mevcut fakat keşke şahsiyet idinameden mevcut bana. İro tu kesik ببلندبوره ve nageja ashab-ı kiram. Çama çünkü ona berçoga peygamber aleyhisselam ezin bunu. Fakat ez viyajı bejim ve kako embiriya peygamber aleyhissalatu vesselam diki peygamber jiwe çağı biriya mekriye. Gotti ah ev biraya mina yani. Khuska jibi hamawan falan. Hazreti Ebu Bekir Sıddık lekeydi dibe ya Resulullah amne biraytan dibe hun ashabı min havale minan. Dibe ev biraya minan. Dibe kinin birayta 1400 سال شون داده نا فتنه و فساد داد و ورن هوله و ظلم لوان بین کرن و اهل کفر و برچی لسر سفرتن هف و لسر سر وان هف و ظلم لوان بکن فقط واناج ایمان خود تعویض نادن دبی و فیاجی ببه دبی جماره وان هندک دبی بالعکس ولا جماره وان زیدنن فقط هن کیوان yani prevan dibin çerçope ser ave ve çerçope ser ave sebep eviyat çi ya Resulullah dibe vehne وهن شيء يا رسول الله ده وهن عسكرنا الدنيا ترسا جمرنا يدوي إيرو هون دبج مرنا ناترسن الدنيا حزناك ترسا ودريا مه كذا لسر دل كافر داي فقد دبي وجهه او انساننا بريوا الدوره وان برايم دا او مسلمانك ودجين بريوان الدنيا حزدك جمرنا ترسن ترسا كفر كيفن سر دل واجب يا كافرتين لسر سروان دجفن مزاك ايرو gerçekten evgotine peygamber aleyhissalatu vesselam hatın bici le Suriyetu mezediki tav alaqaytun Rusya jali da te bombadık Amerika jali da te bombadık İsrail jali da bombadık ülkeden ha keza vesaire. Demek ki gerçekten evroj var rojayı unem mutlu jwa insana raku leser Davdoza peygamber desekenim xub Kur'an digren xub sünneta peygamber aleyhisselam digren diryawanda demeşen peygamber vana biraş xura at kari o axin leserani goti xeska ji bigama vana yani geri insan ji xulvan biray peygamber aleyhisselam bigren beben havale wada bu da ku beben ehli khalasiye em jarrabe alemi umitvarin ku ma bena ummeta islamida ve biratiye jar tesis bike wahdet ma bena ummeta islamida bina vücude mamosel ser yani de helbeste çen iskaj gem xwazim sekin terraham ya nebi Allah le mahjuren hlo binker rahme lima bike هلو جارك جفي خاكي سياري حفت أفلاكي بل سلطان لولاكي توي أي ساقي كوسر ألا يا أيها الساقي خداني أحدو ميساقي هلو سوار براقي هرا بيش خالقي أكبر لسا مرود درود زيفرتي نقطة خوا يعني آليكي في ديسا المعجزة دخ بحثاويتك فرد بلكي مرو سر دي جو درس وشيرت مروش خوردر خ احدو سوس گوتی پیغمبر بوینا نشاندان گوتی سر احدو سوز اخوی کرم کن بله gerçekten Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Muhammedul Emine yani ev lakab ta beri peygamberiye jistendi işteref müşrikada da hayat avi da qasım misqal zarra khwarbun tuneyd gotine vida jitune yani jiber ve qasi waqta gerke sefay wand jevinin dava İslamı cara avul jwara de beriya de ezbej je paş wiçayda ordi ke xod amada kri teser Mekke ve Mekke behedmine hun bavar dikin çava yeki vakte gotine bu kan bavar ne ki Muhammedul Emine gotu bun yani gerçekten ev rasul dürüst peygamber sonra basa süvari haft eflak yani haft tabaka asman qasdaki zaten Rabbi alem levlake lema halaktul eflak eğer ya Muhammed tunubuna mukhulqiyata felaka çene zikir bu hatır tem çeker piştik bu hatırı çevi tabii ki Hazreti Muhammed aleyhisselam ve süvari var yani ve sereke var mı kudder ket servara mesela mucize mi'racı viyada fazla kasbeke gerçekten Peygamber aleyhisselam saki diyele dengdeki ve java kaniya Kur'an'ı insaniyet da afdan yani aynı zamanda veli kevsereci abi ikrami ümmete khubeke Rabbi alemi meci bir gerin joan kesana inşallah u qaside Rabbi alemi basa vijidik yani beli mamusta txazi رزنيدين أم وكن بقوم بقدينن يعني أم ديس سربسكن أم ديس ناقدينن هرا بيش خداي ما رحيم ورحنماي ما شفاعتك خطايا ما لديوان بك مهدر لديوان دروجة حشر وميزان عفوك مج عسيان نبن سرمند أي سرور دروجة حشر پر هي هزاران بي لسا يك بي بكومارا بيا باتي خداني بخش برف بگذر فرديسا بحثا يعني خطايا ما جناه ما شفاعت
كرنا پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام وبحث حشري كلام كن بله روجات تانك اولی ماینه دنیای و دربونا جوی و صفاتی وی مزن و جبو چه حقك مرا بيجي حسب كمال بدا بيوي وقيمتها وي دياراوي تشتكي خويت على تديوي يا حبيب الله وياك درخص بيش اولي وصفي بي شكلي حق لبونا خويا كنت جي حزتك جي حزتك وقابل كي كدري وبتشي شرطات دي انا رحت مرفت شتا زيارتي مرفت مدينه مرفت مكه زحمت نينا يعني بوچاخ ديشي ودروي داتشي قبل كيجان مملكتي جوان در سوار بونه دوان سر پشتا دوا یا دا سر پشتا حسبا یا جی دوا و حسبوان جی تنمول بپیاتی بمها چونه بوی ازیتی خوگیان دنوی داری یعنی وی محبتوی وانکشان دیه و حقوی محبتی دیده و وصفی در تخبش ام حقلینه او قاس جی ام لپیتا ورن ورن باتا ورن زیارتیتا وصفی مثلا تیوی در خسبش یا پشتیوی چوینا آخرتی جبو چه ام اوقاشته هست کن و لازمه جبو چه ام اوقا لپیتا ورن تحسکریه مو هر تشتیوی دپیشیا مال مداوی اولاد مداوی پیرکا مداوی یعنی حسکریه مو هر تشتیوی تدی دیسد نووی صحابیت در بسته دیسه حضرت عمر دوی تشقاج محزتکی دوی یا رسول الله نفسها مجه درخه و جوی ورده چه هوا اجوان بهترش هست دوی تام ایمان نانیه یعنی گرج نفسه تب تج نفسه خو بهترش من حسبکی و چخه ایمانت کامله تدی دوی اسنای ده هنگی تیخو و دوی یا رسول الله اج بده قبشونده اج نفسه خوش بهترش هست کمی یعنی شرط ایمانه ایمان کامل حس کرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم تابعیتی بوی و چوینه البیوی وقتی که ویا گشت کمالات ارتق تأذیت مرنات برچاوی خل پیتشه و مقصدی و اف تسلیمیت اف حسکرن اف چوینا لپی چیج مراتینه دنیای تدی او چویا امانه دنیا موینه دیدی بلکه تدی محبت و خبردانی وی و صحبتا وی و لبر چوکی مرفرونه جه درس و تعلیم بگیره او یا خواهی تعالی دنیای نکر نصیبه من ویا نعمت کی بو من ندید بشتي نعمتي ما نديت وأوقع حسكرن وطبيعيته وي ولبيشونا وي وأزيت وزعمتي وان وصفي أم درخن بيشي جبو شي جبو آخرتي أم البرشوكي إيفن أجر أم حق بكن أجر خويت على بكن نسيبه ما أم حقي في حسكرني بدنيكي لآخرتي ولسر حوزة كوسري يعني تدي شوا براي محمد قلت بقرآن ما آفدا أو الويد ريجي بحوزة كوسري ما آف بدا إن شاء الله بإذن خدي أجر كو أمل بيهارن إجا تدي أو شفاعتي وصفي ويجا الآخرة بحثك يعني تي بي شفاعت شي وجبو خلاصيا أمتاخو دنوا وانو ربع عالم دا تي غازيا خلاصيا وان بكي و خدا درباس ببي أمتاخو تفكر بكي لسر بسكني جبوكو تدوي روجا تنگ دوان خلاص بكي و بگيني مقصد دوان اجاج بگوي روجا غازي ديكيك يعني مجبير نكي و شفاعت لما بكي لسر آويت ما آو بدي و خديتي لما بكي واي ايرو امهات نفر هاي جمع هوا وي روجي مجبير نكا يعني اوجي لبي هف شعري خو دي سريدا دس بيتك و بآخرتجي داويتنا وزاتنا حتى داويجي لسر آخرته ووي شفاعتيا وي تبعث كرن صفاتي وي داريد بيش براستي وكانتي خلاص ما لبس خدان بالوقت ما زور داي ما قدان سداي مالاي باتي ما جو اف هلبست اخو لسر قبر پیغمبر عليه الصلاه والسلام هم بدي قبره اف هلبست هونانديه خونديه عشق اخو جدل اخو هركانديه وجمره وك نمونكي وك كسي مسلمان باورمند گرك چواش پیغمبر حسبگه و پیغمبر یکی چوایه و اجمره دانشاندان گو ام کسی گناهکار و خودی خطا و دری که گو ام خوبا ونه
و خلاصی گل دنیا و آخرت گو ری و شوپا پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوته قرآن و سنت جمره هشتیه و جمره درس و شیرتک مزنه خودش و راضی به براسی ما سریعت ما تخواستم گوتنه دیسا بدن که عیسی بلش برگو سترانا پیشی دریج بو دو دقیقه ما هیه کرد سترانی و گو هبم کار نیست جیب کارم نه انشاء الله تشکی کرد هم تخوازن گوتنه دیسا بدن کرم کن یار 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 فلک بفلک سبيا زب غاز وبيلان بلند كذم خمد لي من قالكين لا مذيلو قالي كور بأزداكت من بالا خبر ذا كبر كتب اشياء مسري خداني قاسقي ازراكت لا مذي فلك مالك شوني بسر مناسقني بسيدنق عيلي بلند بالمكير قو قلبو خبك اشيار بنزان بجبي خوي تجبا شكير لا تبالا خبدي عمري تكد يدبي دبي حفتي وحشتي سالة بس تتير اخذ الدنيا اخو كير لهي مال ميرات نزاني امي مسلمان جمتها نبي محمد الدنيا خالق ربي الميجي باراتنك واخ ديار يار يار فليك يار 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 فلك فلك سبيا زب غاز بيلان بن كتيم تبالا خب دلي مش دلا دلكي ديني لا سري دلي ما بكل بن دلي بخم بخيال بكدر تبريني لا من خبر دابو سر دكتور حكيم دولتي مقدر مقدر مانك جبرينا مراب بيني لا قوتي ترى عشق لسر دلي تدا درمان برينا تلبا منينا ايتورا لتنشلا مرونش ترى درمانك بيجم جي ترتنينا لا امدا خنا برج خالق رب العالمين لتبال خبدي الجير مالا شي محمد كفرنا وحمي شيخ هذا فنا قول شيء ببينا لدقنوك دس بابي تبال كالي شيخ بادينا لا امي خبرنا ديار بكرة رنجين تبال دبرقي خالق عالم جمرة درمانك جبرنا مرة بشينا يا عرفلك يا عرفلك يا عرفلك اخ يا عرفلك اخي ساعت خوش مالی آبا خدا جو راضی به خدا جو راضی به و هم نشکن و میوانه ما انشالله برنامه کده خدا بکه نصیب هم دخوازن جبر و هلبستا گو سیدا لسر قبر پیغمبر نویساندیه هم دخوازن سر وان عرض مقدس بواره با اخفن امید برنامه خوب بگرن ولی تماشاوان عزیز ایرو جمهات داویه سرنامه حتی سرنامه کده بمین خیر و خوشی ده خير وخشي وشاهي ارتملا بهراوبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته